Kejingiat ki kubur ba kejingiran ba sarkar India katemu ban penkelai ka kertengkari India syakari Bharat kala penloi ka hinyo trap Achik National Movement HANM ban kentui ki dekhot ka yeng dorbar Lok Sabha ban dawa ban weng ya ka ketien Bharat na kariti sensyar kari Indian habakran shikilat pathai kubur ka khatsan tarik unai lur arjar pulai uba lamprang kharbani u president ulaong Makum kaseng ke persya juri kani kejing temu, bat ke ketien Bharat kalong persya kejing temu, kibala proit dak hakariti sensyar. Kaseng H&M tetap da kejing Sokia, ban yoi ia kejing temu jong sokar BJP hapok kejing lam, jong menteri yang baru jong kari India, ban penkelak keteng ia kari India syak Bharat. Kak pertai berway katip ia kali India kalau London keno kejing ya syaknya. Karena kejing temu ke BJP ban penkela Bharat watlah kamdai grup kathau ban penlong ia ke India har keteng jong kenya. Klaim dah kena ne kenso haka artikel ke menengkong ke kren. India kata kedai ke Bharat, kedai Bharat kedai ke India. Kaseng kayu i badai kane ka balai lambakla nama kata kaseng kedawa ya MP kari India balai Bharat no ya kejing penkala ban wenno ya katin Bharat ha constitution bat ban penek ya katin India ladang ipai syaka history ya kari India lah penlong dak pakentuk lap ya palat sanspa rebusan teli kihima ban penlong ya ruwai India bat hakajin penbana por bayo lailun hakasnam siap despa sau punyo laong ngi pajba ajong kari India nilai sim ya kene kajing pula ban penlong ya kari India kabalajut kari India kabalong merengkat lang kari India kaplan di syakniam kari India kahok bamar rengkat haka sisa kadal bat yau gelido jong kali enjit akibat ba om bajar pakai ya kaktin India la penwan dur nak kerteng jong kawa Indos bat Bharat lasim nak kot ribeda bandai jong kawa ka hima Arya Bharta ni dai basutu bagari dia kamdai tang jong ketai ka hima kamdai tang jong kawa ka hima nak ka hima Arya Bharta Henry ka kentuk ya ki sanspa ngerusan teli ki hima kentuk lang ya makasi sangkosau teli khatar dolois bat iwai san yau kinokma hakaruhe nama kata ka saya H&M ka persya jur ya kene kejing penkela Barat ya kering dia ka saya tujur ya baro ki MP hak Lok Sabha bat Raja Sabha bakin persya ya kene kejing ka BJP ban penkela ya kali India keteng juga waipat ka hima nama kata ka sarkar BJP hampo jelam jonggu Modiji kaya khidmat ban penkela ya kali India syaka Bharat ka ben isaital ba kane ka sarkar hapo ka jelam BJP ka khaidau tawano ia kisah spa bersotli hima, bat kenyau kor bertang ya ketakwai kahima kabaki ong kahima Arya Bharta terlalu hal ini kedua ka H&M kaken bersai bahwa sarkar India kaya pesa khidmat penkela ya India syaka Bharat bahwa sarkar India kakheng tronyo ya kini sanspa dan sotuli batkan burung bentang ya terwai kahima kajing ya kip kalau bat kajing kiwin kan saja
hagane kari India gue. Namar habai kari India, ban penlong ya kari India, la penlong daki sanspa du suteli kima. Kumno, kanika sarkar India laga yachit mak bakapun I bakapun su ia kata jimpuro menekam respect su ia kata kisan spa du suteli. Namar ba halok sabha ka bispi ka don ya ka jimbun pai Henry haraja sabha kam don ya jimbun pai kumta nakalian jong sen HLM lengba ka ne kubor ka pha syaboro MP ka pha syaboro MP ban persya ya ka jintmu badai ban wenno yang tin bahara naga konstitusi jongkri